noneho icyabayeho nikibabaje bwana ariko mwokagira Imana ayisiri ubu nyina hantigeze biteye ubwoba nukoga wa mudamu ahitagira gute umugabo abaramanutse na Norway na hariya nubundi mbarara ati tukagira gute tukabomboka ariko bikavugwa ko ngo uyu mudamu ngo ndetse na se w'umwana ashobora se w'uyu mukobwa bashobora kuba nawe yo babirimo yarahawe ifaranga kavuga ati nubundi simburiraga zareze tubutse ti wenda inkwano ga izambere zirasaga nizihombye reka mfata izakabira aho nda kibazo cyari kibirimo icyababaje banyiri mwana ariho tugiye kuvuga twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Reka tubiyegereze mwese rero tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira bakunzi bacu aho muherereye hose. Reka niyegereze Rugenza niba turi kumwe nk'ibisanzwe uko maze kubimenyera twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bimeze bite Rugenza? Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi ntirubaru rwawe bwana munyamakuru. Yego Rugenza nongere kandi nkwiyegereze. Twinjire rero mu kiganiro cyacu cyangwa se inkuru yacu nari inkuru twaraye tubagejejeho iyo mudamu uheruka kubomboka wabombotse mu gihe yaramaze amezi agera muri 2 abuze umugabo we cyangwa se umutware we. Umugabo rero uwo mugore akaba yabombotse agasiga umwana ukiri mutoya. Iyo nkuru mwayumvishijeho ariko twayivuze nyine mu buryo bwo kubamenyesha gusa ariko tutayinjiyemo neza mbese tutayibabwiye yose ukimeze ndetse hamwe tugasa naho bajijishije ati ni muri Amerika ariko atari gusa reka tubibabwire neza kubera ko nubundi nta dukuramo abantu mo polemiki. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ikibe kizagise kwankiciza koze ukuri imihanda ikomeje kunyerera cyane twaraye tubagaje inkuru kw'ibintu bimeze aho umugore warumaze amezi 2 abuze umugabo we se cyangwa umubyeyi we kubivuga ntabwo ari ukuzura kaboze ntabwo ari gushaka kongera kubabaza imitima y'abanyiri mugabo se cyangwa n'uyu mugore iwe gakera ni ngaho bari mu bindi byishimo yabonye n'ubundi undi umumara gahinda ariko ababyeyi b'uyu muhungu ibo baracari mu kaminjiro kuko n'ubundi niho nubu barimo bakiyabana basura mukiri uko bimeze. Uyu mudamu yari umudamu w'umwana umwe umugabo yamusigiye umwana umwe w'umwaka n'amezi 7 bwana munyamakuru yaramaze ntaramara amezi 2 apfuye nuvuga ngo yamaze ukwezi kumwe n'ibyumweru 3 ahitaje iwabo akigera iwabo nukuvuga ngo yayisaja muri processes nukuvuga ngo amazi ibyumweru 3 ari muri process nukuvuga ngo tubaze tushize muri analyse nukuvuga ngo umugabo yamaze ukwezi kumwe apfuye ahitaje muri processes nubundi yo kugira gute yo kuba yahita ashakwa. Biravugwa ko uyu mudamu yafashe umwana wiwe amujana ku babyeyi biwe hehe hariya mbarara akimugeza hariya umwana w'umwaka n'amezi 7 yahise na Kivare hose ni hamwe ahita mukura kwiberi amukuye kwiberi urumva umwana yarakiri mutoya ahita mukura kwiberi kubera ko yari muri iyo processes yo kugira gute yo gushakwa. Uyu mudamu yashatswe n'umutipe reka tubivugisha ukuri yashatswe n'umugabo n'ubundi warusanzwe afite undi mudamu wiwe hariya Norvege muri Norway bo babarananiranwe bo babakicumvikana ariko yari afite umudamu wenda nacaguraga azosubira ku mukuru cyangwa nuko yari afite umudamu
bikanavuga ko n'ubundi yari afite n'undi batandukanye n'ubundi wiki w'umunyarwanda urumva ni babiri n'uyuga yashatse n'ubundi umukuru wenda bari kumwe wenda hariya n'ubundi Norway. Amakuru rero uko byifashe nuko bimeze bwana munyamakuru nuko uyu mudamu akimara kubura umugabo yahise acikaja iwabo, bikavugwa ko asubira iwabo, bikavugwa ko ngo uyu mudamu uyu mugabo ngo yahise amubenguka akibibona ko umugabo we yapfuye nawe ahita atangira kumuhamagara. Yamubengutse ariko apfushije. Okay, urumvaga wenda kubigaragaraga wenda nuko wenda atarakigize gute ataragihari umugabo. Noneho icyabayeho nikibabaje bwana ariko mwokagira Imana ayisiri ubu nyina antigeze biteye ubwoba nuko wa mudamu ahitagira gute umugabo abaramanutse na Norway na hariya n'ubundi mbarara ati tukagira gute tukabomboka, ariko bikavugwa ko ngo uyu mudamu ngo ndetse na se w'umwana se w'uyu mukobwa bashobora kuba nawe yo babirimo yarahawe ifaranga kavuga ati n'ubundi simburiraga ti wenda inkwano izambere zirasaga n'izihombye reka mfata iza kabiri aho nta kibazo cyari kibirimo. Icyababaje ba nyiri mwana ariho tugiye kuvuga nuko ba nyiri mwana bashatse kuvuga ati uragiye ko wihuse ugiye gute umwana akiri mutoya warindiriye ntiyabumvise. Icyababaje nuko yari afite amakuru ko wenda agiye kongera gushaka akigerayo ntiyamusiga arongera arabategesha baja hehe na Kivara kuja kumuzana. Amakuru dufite twatohoje ari nayo tuzanye nuko uyu mwana yarayashitse hehe hano muri Kenya Nairobi, ari kumwe na se wabo ni wari wagiye kumuzana ubu akaba yahurutse i Nairobi. Ayo niyo makuru dufite. Icyabababaje niki nuko ngo uyu mwana nyina akimara kumusiga umwana ngo yararize ararira umwana w'intabwa utari mubona nyina ntabone se ba nyirakuru n'abashitsi ndabazi ngo biteza polemique cyane. Bakimara kumva ko yagiye ko yahise bomboka niko base wabo guhita basimbuka baje kumuzana. Ubu twatuvugana rero umwana ari mu mahoro ari kumwe na nyirakuru byarase ari kumwe na base wabo na sekuru ubari hano muri Kenya yashitse. Turabizi ibintu by'imiryango ibintu bimeze gutyo uzumva amagambo hirya no hino ngo bibye umwana cyangwa se batwaye umwana bigasa naho nyine bamutwaye ku mbaraga cyangwa se bagize gute. Umwana yabuze amaboko meza yararimo yaramenyereye rwose mu mubyeyi we, ubwo turavuga amaboko y'umubyeyi we nyina umubyara nyina musize iwabo cyase kwa nyirakuru nyina ubyara nyina aho ataramenyereye umwana akomeza kurira, mbese nabo ababuza amahoro mu yandi magambo rwose. Niko ku se wabo kuja kumufata cyangwa si wabo baja kumuzana. Rero hari amagambo dusanga hirya no hino bavuga ngo bamwatse umwana. Ikindi aho ngaho du clearinga nuko uyu mugabo wamushatse yari asanzwe nyina muzi yaramuzi yuko apfakaye kandi asigiwe umwana, ariko kondisiyo ihari twumva nuko yamubwiye ati uhitemo ibintu bibiri agosha droite turajana nawe cyangwa urasigarana n'umwana. Jewe niba tujanye ni we wenyine umwana sijwa mubyara. Umugore ngo arapeze arebaga hari ifaranga agapeza mumena mutoto areba hari ifaranga. Ikindi aravuga ati ico narimbuze n'ubundi n'umugabo nkeneye n'ubundi uruganda reka nshaka uruganda rugenzi rwanje tuzocura abandi. Umwana nasigare ba nyiri mwana nagerageje ko ari amakuru nagerageje no kubaza wumve ko kugeza n'ubu nyine dukirealinga ko kantu ari umugore ari wabo w'umugore
ntibarahamagara ngo bavuge ngo se umwana bimeze gute niki bivuga ko bari mu gakino bari bakazi. Okay. Kandi ikindi cya kabiri arukunda abantu bari mukuje kuvuga ibintu baje kuvuga ngo bamwatsa umwana ngo ni gute ngo bamwatsa umwana none umuntu wari wonkoye umwana w'umwaka n'amezi 7 urumva iwe niba ari izo kurumva ari imbabazi zari zirimo. Hanyuma ikindi ejo nejo bundi batazogenda bavuga ngo banyiri umwana aribo babuze umuntu ariwe mugabo w'uyu mudamu ejo batayimfane ngo bagiye kunyaga umwana. Oya yesi ko bimeze. Umwana yari yatawe ku gasozi niko nabyita, yari yatawe kwa nyirakuru barigendera. Urakoze cyane. Ubundi iyi nkuru gushakwa no gushaka ni ibintu bisanzwe bibaho, ariko impamvu nyine biri gusubirwamo kandi gasa naho igenda yibazwaho nyine nuko wenda bisa nibiba haba harimo nyine ubundi nkuru zo kwibazwaho muri ico cabaye. Hari ukwibaza uburyo nyine umubyeyi bitamenyerewe w'umudamu kwihuta guhita ashaka mu gihe abuze mu nyuma y'amezi 2 yahita ashaka. Ntibyari bimenyerewe, niyo mpamvu byakwibazwaho. Ico ni kimwe. Ikindi hawo kwibazwa ese wenda arashatswe kuko adatwaye umwana yiyo nkoye umwana, dore ko nubundi umugabo umushatse batagiye kubana hano iminsi miremire, bazabana nawe igihe asubire iyavuye, ubwo turavuga Norvege. Urumva harimo akantu ko guhemukira umwana. Ati ahemukiye umwana gute rero? Guhemukira umwana mvuga nuko nubundi ni igihe amwiyo nkoyeho kandi nundi atazagumana nuriya mugabo hano kuko umugabo ntatuye muri Afrika, arasubira Norvege. Akaba rero yiyonkoyeho umwana we. Iyi rero kuvuga guhemukira umwana ni umwana kubura affection ya nyina kuva mu maboko ya nyina akiri mutoya, agakurana ku gahinda kumva ko nyina yamutaye kandi amuta n'ubundi atagiye gakugira. Ico ikindi cyo kwibazwaho wenda bishobora kuba nabyo ari byo nuko uyu mugabo muri condition yamuhaye nyine yamubwiye ko ugomba kuza wenyine, ndabizi ko ufite umwana ugomba kuza wenyine. Rero aho hakaba harimo akantu ko guhemukira cyane uriya mwana. Wenda kubata bizwi yuko umubyeyi sirita abadamu aribo babegereye abana cyane, ariko rero ukibaza se kubera iki iyo kwiyonkora umwana ukingana gutya. Ugize ngura reka wenda dukure n'abantu mu rujijo. Urashobora kubaza ngo si uyu mwana ahubwo abarwanda shaka bose kwisi uyu mwana bazomurebe. Uyu ni umwana w'umurwana shaka ise yaguye ku rugamba, yaguye mu ntambara yabereye hariya mu Rugezi. Ejo bundi ya nyuma ise niyo yaguyemo, ise w'uyu mwana n'umwana w'umwaka n'amezi 7. Ahubwo rwose abarwana shaka bazomumenye ku mata, bazomumenye kuko uyu mwana agize ikibazo, agize kubura se akiri mutoya, arongeye abuze na nyina kandi nyina hari abaye dispari muri natire nyina. Kuzo kuri imiryango ubu nyine ifite ibibazo byinshi bwana munyamakuru. Usigaye uvuga A abantu bakumva B, wavuga B abantu bakumva C, bakumva uko utavuze. Halo mutwumve icyo tuba twatubabwira. Uyu mwana agize esheke navuga zibiri, agize kubura affection ya se, agize kubura affection ya nyina. Ugarutse no kuri nyina nawe buriya ni nkabya bindi ngo akabikora kabizi karya imboga karitse, nawe yarakiri muto pe. Hari ikintu ushobora kuvuga ngo umanika gati wicaye waje ngo kukamanura ugahaguruka, cyangwa hakaba ubwo uvuga ngo iyo mbimenya ngo ubwenge buzu ubujiji buhise. Uyu mugabo avuye Norvege kandi ntibayitagaburirana indege ngo baje Norvege. Byanga byakunda azofata indi kumudekarara wenda ngo amusange. Ico gihe umudamu kameme azoza n'umuntu nawe niba atekereza kameme azobatse atangirega gutekereza akurure umwana
bimeze gute ubu ngubu wenda baracyari kumwe ko uyu mugabo nawe karamujijisha abagabo bikigihe nabo gutyo aramutwara Norvege afite y'undi mugore ibyo wenda akabikora kabizi karya imboga karitse twebwe ibyo ntitubimenye gusa twebwe ibyo twatuvuga ntitwanze ushakwa gushakwa iyo abana abagore bose bari bashatswe pe babapfakazi ariko iwe byabaye tumace mu frere umwana w'umwaka n'amezi 7 ukwezi kutarashira kera ngo wisubomboka uba werekanye kameme ko ya quelque chose qui ça ne va pas mu buryo bugaragara rwose bibabaje uyu mwana ngewe icyo mbona nuko arenganye cyane umwana ararenganye cyane bikomeye kandi n'ikindi wenda bwana munyamakuru ni wabo w'uyu muhungu buriya birababaje cyane aho kuba babaza sukundi bari bagifite nyine igikomere wabasize noneho n'umwana atawe ntawe aragera bangere batangire barere bupfubyi yaragifite nyina byari bibafashije cyane kuba ndetse amakuru avuga ko bari banatanze n'inki wabo umuhungu bari batanze inka y'indezo rwose nyina agenda bagerageza ngo no kumwinginga ko wawihuta bite none urumva n'ibintu byari bibi nyine urumvaga avaga hano muri Kenya yerekeza n'ubundi i Bugande hariya nyine mu nkambi ya Nakivale nuko ubu twatuvugana umwana yashitse ba nyirawe baramufite ejo abantu bataza bavuga ati no bamutwaye ku ngufu nyina nawe ari muri hoteli bari mu kwabuki Nouveau Mari nayo ngayo ayo niyo makuru kibabaje kuba dukurikiye nukundu uyu mwana agize kubura se yongera bure nyina kandi nyina agihari ico kintu navuga kibabaje gushakwa ntitubyanze ariko kameme ni habeho kujijisha byibuze habe ikintu c'icumweru amezi umwaka nyuma y'umwaka byibuze uvuga ati no cyangwa wenda umwana yacutse naho kuronkora umwana kurakura umwana kwiberi ngo ari ubomboka harimo akagambane kuri uyu mwana kabisa abarwanashaka babimenye ko ise w'uyu mwana yaguye ku rugamba kandi naco kitubabaje twe turi abagwanashaka kamirifu tunasaba abantu bose ku uyu mwana abarwanashaka bose bazomumenye ndi azobura umugwanashaka uzomwitaho rwose akazoza mumenyera amata sekuru na nyina n'abasaza nabo baranga ubundi iyo abantu bari kuvuga ngo umuco niki ibi biganiro muri kumva ku buryo turi kubikoramo mu by'ukuri ntago ari uko nje numva twari kugikoramo ariko n'ubundi ntitwogikora uko mbyifuza turi babiri gutya uko mbyifuza nje twogikora turi kumwe n'umupasteri twogikora turi kumwe n'umuryango umugabo donc abagabo b'imiryango ntago ndi kuvuga imiryango yabariya kuko si ubucamanza tuba tugiyemo ni umuco mbashaka ko tuganira ku kijanye n'umuco nyine twogikora turi kumwe n'umupasteri tukagikora turi kumwe n'umukuru w'umuryango cyangwa se babiri abakuru b'imiryango hanyuma natwe tukaganira rero kubyo ndi kumva ni kwibaza byinshi hano tutovugira hano ni kwa kundi bavuga ngo mwaciye imanza cyangwa se ngo mwinjiriye imiryango rwose mu byumve yuko nje kubwanje hari byinshi nyine numva kavuze ariko nyine ni kwa kundi bavuga ngo twinjiriye imiryango cyangwa se twagize gutya ariko tugomba kuzashaka umuntu w'idini cyangwa se umupasteri n'umugabo w'umuryango nyine tukaba nk'abaganiraho tukerekana umuco tukerekana kote zose ariko uyu mudamu niwe ubimburiye abadamu bose arababimburiye niwe ubaye uwa mbere kubera ko turi mu gihe cya revolution nawe ashobora kuba yaravuze ati abagabo mwarigiza ibitangaza umugabo yapfusha yabura icyo gitondo mukamura mushakiye ati twebwe atwihorera none nitwe barode tubakosore ati sitwe barode reka tubereke kandi ikindi
bwana munyamakuru wenda tugenda tuganira tuza no kugana ku musozo w'aya makuru kuba dukurikiye ntabwo ari itiku tuba turimo, ahubwo ni bimwe tugenda twibazaho aho umuco wa kinyamurenge wa ugenda miguru ntege ngaye mbwiza ukuri kw'Imana. Hari aho uko abe n'imiryango yari kwicara ikavuga ati no ugiye gute wasaze tiworindira basi ngo ubanze ujijishe basi umwaka ushire uyu mwana yigira haruguru, cyangwa niba uwo mugabo niba koko niba gukunze niba ari yagukunze nagukundane n'umwana wawe hareke kugusigaga wenyine karakonkora ugira kubura umugabo wa mbere wongera ubure n'umwana nugwanga uyu mudamu garasa n'umuntu nugize agahinda kabiri azogira agahinda k'umwana we yongera agira agahinda ku wa mbere buriya uwa mbere buriya bari uwa mbere mu frere bojijisha akagira utari ku ibya mbere buriya ibindi ibya kabiri ni ibishinwa. Kubijanye n'umwana ho ni automatique ntiyoreka kuri uno munsi ashobora kuba atari kubitekereza ariko ejo bundi wenda umugabo nabasubiye nka hariya asigaye wenyine nibwo asaza. Ese kuragira ngo uyu mwana w'umugayi wa namara kugira ubwenge azogaya nyina urangana gute? Nuko abantu gabaza banga abavyeyi babo ugakuru bakakubwira amateka kuko bazomubwira uti uzukunda wakuze wa mwana we iso yamaze gupfa yaguye ku rugamba hagwanira ubwoko bw'abanyamurenge ngo amare gupfa afa ari umugwana shaka yarwaniye ubwoko atitaye ngo n'ubwoko ngo n'uyu murara n'uyu yafiriye abanyamurenge bose kwisi tamaze gupfa nyoko nawe akunda nyine guhita aja mu rundi rugo yagutaye kwiruruhinje ndaciza nyoko yigeza ko aguwa yagisa gukura kwiberi yigendera mu wundi muryango nuko byagenze ico gihe wa mwana azagira gute nawe azavuga ati okay urumva nagize izago kabiri mbura papa mbura mama ku buryo yozozana mwumva akambwira ati sinari nguze bana urumwa gaushukunda gaushuka iyi si monshere nukuyibamo tutayikandagira ngo tuyibabaze kuko ibi tubabarijemo nuko bimeze. Ayo niyo makuru ariho ariko kandi umwana butwa tuvugana yahurutse muri Kenya ari mu maboko n'ubundi ya sekuru na nyirakuru nuko bihangane baririre kuri uwo nguwo Mungu wabo yabasigiye buri yuguye mu ruzi sikwa ruzukamo n'ingenzi nuko bazoza babona umwana bakamubonamo ise n'ubundi watabarutse ariko abagwanashaka bose ngatwe nk'abagwanashaka uwo mwana agomba kuzoza asurwa niyabona abagwanashaka bozoza banamugurira n'amata sintabarije abantu bazabumva nabi ngo wenda ngo ntibamunaniwe banyirawe mjewe mvugiye muri kadire kuko ise yari umugwanashaka n'ubundi kamirifu nawe agomba kuzoza ataba gufashwa kimwe nuko bafasha n'abandi bana b'abagwanashaka hirya no hino. Urakoze cyane reka dusoreze hano ibiganiro byacu nakagaruka kuri ico rero twari tubamenyesheje ko byifashe ikindi abantu dusigaye tuvuga dusa nabi excuse kubera amatwi y'abantu nyene yumvishuje bari badusakurije wabibonye ngo Amerika twari twajijishije ariko baranga barabimenya ho twikinzu se ugahisha umwotse nuko bimeze ni Norvege naho mukanya tuza kubagezaho andi makuru abicicikana hano hanze. Murakoze mugikurikire mukora subscribe kuri Joshua Entertainment na Rugenza TV kugira ngo ibiganiro byacu bizabakagaruka.